बाक्सानि बाथौफुरिया गोदानै लुफुंजानाय सेरिकालचार बिफाननि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरनि मावखुलि बेखेवदों। बाक्सा जिल्लाया जादों लाथिख'निफ्राय गायसनजानाय मोनसे जिल्ला। दिनै बे जिल्लाया गोबां जौगाबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि सेराव थानाय बाथौफुरियाव दिनै गोदानै लुफुंजानाय सेरिकालचार बिफाननि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुङो। बिटिसिनि आखाइजों दानाय लुनाय इसान आरो सेरिकालचार बिफाननि इएम बिजितगोरा नार्जारिया। बबेखानि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो आइजो माहारिखौनो गावबा गावनि हारिनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो खावलायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि आबाद बिफाननि इएम अनसुमै खुंगुर बर'आबो बाहागो लानानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गोजोन आरो खौसेथि सोरजिनानै जौगाथायनि खामानि मावनो खावलायो। बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि डाइरेक्टर जगेश देउरिया बराय बिबुंथि होनाय बे हाबाफारियाव फारियै बाहागो लादोंमोन। बरमा जथाइनि एमएलए मनेश्वर ब्रह्म, सापागुरि जथाइनि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु, कानाडानि संजिरगिरि फारियै टेरिल नेल्सन, करेन नेर्सन आरो गोबां बिफानारि मावफायारि बिथांमोना। बे हाबाफारिनि आगोल जिल्ला बेंगिरि भास्कर पेगु बिथाङा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंफुंनाय दिन्थिफुंसालिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो जिल्लानि गासै 105 एम्फौ फिसिगिरिफोरनो बिटिसिनि एसअपिडि बिथांखिनि जोहै 5,000 राङै रां अनसुंथाइ राननानै होयो। हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै आलासि बिथांमोना टेक्सटाइल इन्स्टिट्यूट जार द्वारा आमी गावलिया शिपिनीসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াই পেলাই তেখেতসকলৰ যিটো সপোন আপোনালোকৰ এটা সপোন আছে যে শিপিনী হৈ পেলাই আমিও কিবা এটা অৰ্জন কৰোঁ। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি যেনেকৈ আমাৰ দাৰাগৰ বাইদেউ এজনে ল'ৰাক যেনেকৈ মানে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰালে আপোনালোকৰ যে নিশ্চয় সপোন আছে না আপোনালোকে এনেকৈ মানে শিপিনী হৈ পেলাই থাকিব নেকি? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হোৱাৰ এটা সপোন নাই জানো? নিশ্চয় আছে। গতিকে সেৰিকালচাৰৰ দ্বাৰাই হওক হেণ্ডলুম টেক্সটাইল দ্বাৰাই হওক বিভিন্ন আঁচনি লৈ আছে আমাৰ দেউৰী ডাঙৰীয়াই। আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে ৰেচমেই হওক বা হেণ্ডলুমেই হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে দাঙি ধৰিলে মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেছি ক'ব লগা নাই বুলি ভাবোঁ। এটা সময় আছিলে যে সেৰিকালচাৰ বা হেণ্ডলুম মৃত অৱস্থাত আছিলে কিন্তু আমাৰ এইটো মানে নহ'লগৈ। কিন্তু ভূটানত কোনো মানুহে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ বাহিৰে অফিচৰ ওপৰত আমাৰ বিৰি দিয়াৰে ভালকৈ যায়। কোনো অফিচাৰ কোনো মানে মানুহে ফাংচনেলে হওক ট্ৰেডিশ্যনেল যি নহওক পিন্ধিবই লাগিব ট্ৰেডিশ্যনেল। आं खावलायनो लुबैदों जोंना एसे गोजानाव बेरायनो थांबाथाय जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेस दख'नाफोरखौ गारनानै बेलेग बेलेग ड्रेस गाननो नङा नङा गुवाहाटियावनो बेलेगसो गाननानै थांगौ दाना अबयसे गुवाहाटिफोराव दख'नाखौ गाननानै थांग्रा जाबाय চাদর মেখেলা পিন্ধা এজনী ছোৱালী ডাইৰেক্ট অসমীয়া ছোৱালী বুলি আমি কওঁ। তাই যদি বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি আহে তাই কেনেকৈ অসমীয়া চিনি পাব? এনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ নিজৰ ড্ৰেছেদি আমি মুখেদি ক'ব নালাগে, ড্ৰেছেদি আমাৰ চিনাকি দি দিব পাৰোঁ। যেনেকৈ বড়ো মহিলা এজনী যদি দখনা পিন্ধি আহে একদম ধৰিব পাৰোঁ যে তাই মানে বড়ো ছোৱালী এনেকুৱাকৈ।